Tauganta siya, tauganta. Kasadya sang aton nga parapol. Parkon hala may gaingri haw. May gaingri. Sino nang gaingri man? Second April Parkon. Next. Duwa pa ka 100 nga load ah. Nag-alwak. Hindi kayo mo magkabala ka, may ara pa kita dason si Mana, may ara pa kita nga parafol. Damo, panitaga si Mana, maparafol kita ah. Next. Mimi Villanueva. Ara si Mimi Villanueva. Sana lang sa 100. Tapos duwa dayon ka 50. May Moreno 100 nga load. Duwa ka 50. Pila na ganin aton nga parapol tanong dali lang. 1,000 13. Himuon ta apat ka 50 para 1,500 ang akon nga pag-giveaway subong tanan. Happy? Paulan heart be. Paulan heart be apat pa ka 50 kwaon ko ah. Paulan heart. Denise Diala, 50 pesos nga load. Denise Diala. Tapos, tatlo na lang ka 50. Tatlo ka 50. Good luck. Roniel. Ay, dali lang. Roniel. Ito mo ni ba lang? Dali lang. Roniel. Roniel, 50. Good morning, ma'am. I'm sorry I'm late. Next time, Gia. Roniel, 50 pesos nga load. Roniel. Next, dua. Moonmark like is watching. Hello. Duwa na lang ka 50 nga load.
Batilaran. Queenie tayo, Batilaran. 50 pesos nga load. Queenie. Queenie tayo, Batilaran. Isa na lang, isa na lang. Isa na lang. And Donalyn Karagay. Ano ni? Donalyn Kagayan? Karagayan. Donna. Ara si Donna. Lista ko lang. So, amo na nga aton nga winners. Tawagon ko. First prize, 100 pesos. Emmy Gregorio. Say present. Say present. Ara na siya ano na siya sa ako, nag-PM na siya sa akon. Ay, paabot. Tapos ang tatlo ka 100 pesos nga load. Si April Parcon, Mimi Villanueva, kag May Moreno, tatlo sila. Tapos ang aton nga 50 pesos load, apat ni nagdaog. Denise Diala, Roniel, Queenie tayo, Batilaran, and Donalyn. Next nga raffle, next week, basi mga, ano sa mga date man. Gusto nyo pa next? Maparaffle kita next pa? Comment B. Comment kung gusto nyo pa maparaffle next week. Congrats sa tanan. Oo, congrats sa tanan. Congrats sa tanan. Gusto nyo pa magpa-raffle kita next week? Oo, mami. Comment B, comment. Pool ako, mapa-pool. Ano ko dito sa pool. Wala kami yan nadala mo, ha. May next time pa man mo. Next week, may ara naman kita. By the way, nagaling 1,000 ni Emmy. Tapos ang load, hulat-hulat lang mga 30 minutes, malakat ako sa GT Mall, mapaload. Nang Emmy, PM ka sa ako nang ha. Thank you sa tanan. Next week, mara naman kita pa-raffle. Everyday pa-raffle. Mo, grabe, gini si Roji niya, oh. Grabe, gini si Roji. Yes, please. Maski gamay lang ni makabulig tani sa ato, no? Nang Emmy, PM ko sa... Nag-PM ka na? PM mo lang na, guys. Go nang para damo malipay. Oo, maski gamay pa-raffle naman ni para ka-join man ko. Oo, magpa-raffle pa ta next week. Kung makasweldo ko. Kung makasweldo, pa-raffle pa ta next week. Basta, don't forget to subscribe, like, and share. Congrats sa nagdao. Good luck sa ato na wala na dalay. Daso naman, Thanks, ma'am. You're welcome, Reynold. Do ka nami lang, no? Maski gamay lang, makabulig man kita.
Basta kinanglan ko lang gid subscribers, maka 1,000 kita. Promise. 2,500. 2,500. 2,500 nga cash. Cash or grocery man. Buligan yung kuha nga magdamo subscribers na makalabot kita 1,000 para may paraffle kita nga 2,500 ha. Okay na? Thank you gid sa tanan nga nag-subscribe. See you next week. See you on my vlog. Oh. Thank you sa tanan. Thank you gid. Bye-bye.